bebre wo ho a onim se ababa me kwakọ ware ni papa me kwakọ ware ni sa papa yi ye ware no efse tumi a etifie ho no aware ndeda wo won pe ade papa bia wo ho wo ba wu awo ntafo enye se awo ntafo wo ba wu doctor wo ba minister kama ko an hwepe dia benya president wo yem won so won nananom no so chi sa ade pano ti wo ba no wo ba ko mienu wo ampamo a obebro da wo amro da eno anse wo yi wa wo de abranti bi a wa bobra wo chinte fi America oware one na yire no nyim ma akora na ide efri ni yem neto so mienu wa kofa oba foforo so oba ne so atwahwe gbam o twahwe gbam ente kwara mienu ba kwa ira ba ko ni aware ayebasa den na ko so babewu ye behwe a ne maame saman enso saman a osanyem osaman den ti ne maame we twabra ena branche no so wasi so a wakọ ware ne yire ne nyim 6 months ne yefro na yefni se na ne maame abeyi ne yire no ba no akọhye ne yem na ono so we twabra ti we twabra obeda wo enti esese onfa boy ne nko na wonkunu na boy ne nso eye ne ba berman no person fa kire ye de enja no enti se ware nkrofo de na wontume mfa uba no nso ode ne nko na ye nkumu wedia ene na ye bekumu ene ye bekumu no na nyense ne ba no ehye ne yam nti okunu akwara nyina esi sesia. This is the mysteries of mysteries. Adeshima mayemo bibia kwa braso yaje egwedie na ensemu a ekotwi kobrema na ede bremu de hamu ewo mabrabo mu sunsumu nsemu amonte ase no eno na yetena se pensem mu nanu ade atwamu yesua bibi adefa spirit beings ho any human beings kwan ye fa so a wo mu mienu timi ya nanfo na spirit beings kurampa timi abasa so any nipa etie no yesua na enene ye de part 2 na eba ye pese ye hu ni se enti so spirit beings kura ne mfaso bi woso na afei so asase so ya wo mu we chimato bi wo mu edi enti kura na sasa wo mu ba asase so ni nipa betra ensam dodo na ne yakuruchi egu nkrata so de amame ye ne papa e wa ha se ye baba be wura mu maako ne yabisa ansa ne be wie no obi ya betimi na ne honte ase wo nsam a wo pese wo bisa na no ti kame ho ye papa aye krado na ye nhye ye nkomo no ase. Na everybody yenda wase sabri ebeto safre eja nyankopon adina sotofo onkokrobafo eda wase so dika abahwe bribiara. Oh Lord of hosts, King of glory, the Holy One of Israel. Mo amoshe too much ena mystery TV onyame asunye kam mo amuso mo bahada about the kingdom of God mo behu say you may know the truth and the truth shall set you free. Onyame eye obi abisade bisanyi nche kwatenten ni obonofo ahyehye bia ye de Yesu ja said Easter yi ye de Onyankopon ja no eboye ho ban eka ye ho onkoko boafo ye de say I pray for not the whole world. Yesu also me bompa ma wiase now na me bompa ma womo a wodi womo a de ama ti womo mu Onyankopon man ene e bompa ma wo nka ne de baby ompa bi omtomeko onyame kai ho onyame no nyam emra Unyankopon sende no na wo Yesu de no. Amen. Amen. Papa ene ya saba biem na ye part 2 nenam. Ampa. Eye mysteries of the spirit being no. Ene ye pese ese hunu niema baako mienu bi. Adofo no bi akuruchi bibi agu nkrata so ene ye bewura mu maako na ye timi ate ase. Eye honhom mu nipa ne kra wo mu ni nipa te no wo so mfa so ne se. Mo Amen. Amen. Se obisa se omo so ho faso ni sen ya. Na eche se obisa se wo mo so ho adwuma ni sen. Wo adwuma ni sen because se won ka ye ho a ye ntume ye hwe. What you say? Nti se ye ka se won ka ye ho a na eche se onyame nka ye ho a. It is written without me you cannot do anything.
Utie, Onyame say me onam Yesu so without me. Mun come mun to be yahwe. When you kura obwe, ye wani sa. We no name our yes, spirit be. And I say organs are where your body when you know whom be an idea magipedia crony. Yes. Wow. Until Yankase were one is saying, won't kind why yet to me yahwe. okay. Amen. Amen. Nano na papa bi ofre Onyame pa Elisha. Na nkrofo tata na so kochi no kwede no so awurade ma wani mfra. Na wani fry. And also mo hwe Elisha no o krobisu and onu alidi wom. Woma onu no lidi woma wo hwehwe no no. Wo ko si kwan natiko. No sa ha mo fa hanko ho na mudu ho na Elisha Onyame nipa no wo. Amen. Amen. Entino eba say nkrofo ba Elisha niso ena osre eja medase na Elisha ne nkrofo na nkrofo ni nyina wo nyina usuro na soja fo ebe na military fo ena obia komatu na afede Elisha jira hon kuto every say not your ways are my ways, neither your thoughts are my thoughts. Ni Elisha who no be who. No say ja me da say you wani na wo hu say ampa wo awurade okaye hu wo bebu wani an wani bebi wo jira ho enye say wada ho. Ogbo ni say soja fo twa o mu hu nyina hia. No say hey afede won kuma eto ho ye. Say nya okaye hu no odo so say wiase. Amen. Amen. Mo wani or maybe money if right, or maybe money again, and without the spirit being an infra, an imbie, a spirit. The blindness is spirit, eye open is spirit. One who the casa a spirit. Nasa spirit beings, not then I am Kenya papa na boni e fremu. You say, so nyame ambo bonia. A spirit being or no boni no beya. Ye bede hu papa. Amen. Amen. Entino God sanu nyankopont. Me na me bo sum, me na me bo hain. Me na me bo papa, me na me bo boni. Emma na nkasa ne ho enye wo. Ndo bo ma ne ho. Obo spirit being okum nipa. Ndi anse no be bedi ewu no. Na spirit being Idiewu Na baneso. Ento so be kwa Jonso after 5-7 years 8 years not that so 20-30 years no Jonso a spirit be. No money pa Jonso gu ne ho anajo. Anything that without God ye cannot do anything. So without me ni say no for this papa ne boni ni na amaye se woni entra na wo frɛ papa bi Mose Onyame nipa e bai se Onyankopɔn pɛ sɛ ɔgye ne manti o se Mose ne amɛkyerɛ wo no no wa kyerɛ wo ne amɛka no aka wo kodu baabi na ɛhɔ ayɛ sum no se mun kwansa mun twɛn na kanea ne ba mwakɔ Sometimes we need kanea bia. Ngo ni ho no waso kanea bia. And just say kanea ne ba ya ho na kanea ba. Ndi anajo no wo ya kanea that is Shekinah. And ego awia so a na mununku cloud. Nti mununku eyobi otekasa ohun ade e spirit being. Spirit being. It's papa wo mo dwumadie pa ne sen e wo nipa setene. Oh. So una unim bi ubi nso unim ena ono nso no adwuma ebi ana ono ye no kra unim ena unim hu mfaso anti na ubisa saa na bebre so wonim ti ya ye obi na ye frɛ no na ye ne nante na ye ne koba na wo kyerɛkyerɛ ye no ena ye hu senia oti. Yeah. Amen. Amen. And that is God. That when we talk of God. And you know, say
ahome entumi nka nkyerɛ ano sɛ ade na ɔkasa ahome ano ehia ahome ahome hia aniwa aniwa hia aso aso hia yefro yefro hia nan amen sɛ nan anante a aso bɛkɔ nsa bɛkɔ nti yefro ohia nsa na ɔde nsa ma na aduane adi nti ne nyinaa nti no ɔsɛ nia ɔbɔ nyinaa ohui na ohui sɛ ɛyɛ dɛ ɛyɛ na ɔyɛ dɛ ohyira so. Papa say no, spirit being see ene nipa mu no. Ye pesi hu sɛ chimato bi betimi apie baabi ana. Yo chimato no a ɛwɔ mu no sɛ saa na chimato no so ɔbae sɛ ɔbɛ chimato. Papa no chire mu sɛ. Mo woso bonsam bae sɛ ɔyɛ dɛ ɔbae sɛ obewia na wakum na wasɛe enti chimato bɛba baabi a ɔno so bae sɛ ɔba no ɔbɛchima na watɔ Obai no de sakasaka aba. Obai no de awarijai aba. Awarigu aba. Enwase oha ono so saa na wobo ono. Se no nyame no nyam bededi. Papa benum so timi ka ne se wo fie. Na obi a friend se si a mehu wo kromo o se mimi wo fie o. Enti saa de ni so betimi a spirit beings ni bi na yu ni padua de ne nam wiase ana. Amen. Amen. Yo odine ohunu na oye papa na oye bone. What you say? Yo, nkrofo a wawu won asie no enso wo bi ko hunu baabi ne wa ware awo ewo ho eno no obo wura nipa bi mu ana se wono anya honam ne deba yo spirit being say I am say last week or kire mu say spirit is spirit and he that is born of the spirit is spirit he that is born of the flesh is flesh. Amen. Amen. And the spirit whom barrier. There's no barrier for a spirit. What to do anymore? Una what to now do safiatum, but on no shin quine. Say what to know to you obe romaba. And this a spirit being a shin quine say obefa unipa kwesi kwame nipedua wadane otumi ye biribiara ope sana wo born. Until onimu kwai anase hwensi spirit kwai ana wonso woye nia onyankopon pe spirit no anema omu ye nyina na ya de papa na obi akowi obi ade anase obi akofo obi yire na okum na ya de papa na ya de boni ose ho ose why na ni oja asene kokoso a enhyehe no ebehye no amen amen entino se wade da ho na obi abefa na odi ababi bona watumra wo ho unu okuru ho na obi beje okuru na opai nipa na so a wo de sike trinity a so yen bone but so okuru na so wapu nipa yes entino then e ma okuru spirit no enti spirit na bo wa na mbo we sa brandi amwa o chese wu wi abese tua ho ka ya nchewo ade beka kire ne do so una ade ne so ma no be wi a onim se den ne ma no be wi a na ni ahunhu mienu ne ka bo mu ye sa ade papa ye hwe se wo ko ofie bi wo no etimi ka ne se wo pese wo nya nipa yi ho kwan a ko fie ko bi se fie empanifo ne ahunhu me wo fie ho na wo mo so so ama kwan ama sa ade na ba eno no kura bi wo mu sa yo se eno ka so obiara ne ne fie enton efie busua eye spirit being e control dominate e wo fie ho te ebusua num ebia na ebusua na kwakọ ware wo mu no woningo onso pengo pa ne zo me beda ento de den na ba ho den na de kwa busua num anwa na ade be ba sa wo mpenwo de a wo de anwa na be na be fie yeningo ye di abensu yeningo onso sa ngo ni zo mi na na ope nti wo de kofie ho a den na wo de kofie ho wo de wasaye na wo de musu amen amen enti so wo de musu ko na be ha wo mu dia enya ya se wo me stop o ana se wo ba be ye musu no ho ade na wo ma wo kwan amen amen
Ugusu ti ase. Yeah, papa. Enti bebre wo ho a onim se ababa me kwakọ ware ni. Papa me kwakọ ware ni. Sa papa yi ye ware no. Efse tumi a etifie ho no. Aware ndeda wo. Won pe ade papa bia wo ho. Uba ba wu awo ntafo. Enye se awo ntafo o. Uba wu doctor. Uba minister. Kama ko an hwepani abenya president wo yem. Won so won nananom no so ti saa adepa no. Ti wo ba no. Wo ba ko mienu, wo ampamo a obebo da, wo amro da, eno anse wo yi wa wo de. Na je se enya esi. Enya ntua. Enam je se na na yekoye mpabo. Abranti bi a wa bobra, wo chinte fi America. Oware one na yire no nyim ma akola na ide efri ni yem. Neto so mienu wa kofa oba foforo so oba ne so atwahwe gbam. Otwahwe gbam. Ente kola mienu ba kwa ira ba ko ni aware ayabasa. Den na ko so oba bewu ya behwe a ne maame samai enso samai a osanyem osamai. Samaya onyem osamai. Samaya onyem osamai. Den ti ne maame we twabra. Ena branche no so wasi so a wakọ ware. Ne yire ne nyem 6 months. Ne yefro na yefni se na ne maame abeyi ne yire no ba no. Akọhye ne yem. Na ono so we twabra. Ti we twabra obeda wo. Ontimi. Enti esese onfa boy ne nko na wonkunu. Na boy ne nso eye ne ba berman no person fa kire ye de enja no. Enti se wari nkrofo de na wontumi mfa uba no nso ode ne nko na ye nkumu wedia ene na ye bekumu. Eni ye bekumu no na nyense ne ba no ese ne yam nti okunu akwara nyina. Esi sesia. Osamaya osanyem osamai. Where there a mystery. This is the mysteries of mysteries. Onipa wo yo samai. No osanyem samai. Osanyem samai. Ento obewu no. O de ne nana ine wui. Enti sa first aware no boy no anyeye. Na said de ekoyi de entimi nyeye. I know no so na otro wo se mini wa me ba berima na yemfa beye ne fama no ye oberima bo nsam. Beye ho we. Amen. Amen. Enti no na je se ne spirit being ojawa maneba. Amen. Amen. Enti ojawa maneba no efe de esese onfa de ba ne nso mbra ono so person fa chirinja ne ba. Because why we crofo dey send crofo dey dia fa wo dey bra o pese wo dey the entrance dia ene ye bekumu. Amen. Amen. Enti boy na bra boy na ba sa until say wa be hu ne ekoso nya. Enti baba sa spirit beings ne to baby a mutimi ebo wani fra wo enema bi ho ana. Se baby a okọ no so di wachi. Enti etimi fra wani enema bi ho. Na okọ na oba nyina wa choro se nya oye bone ne fi obonsam. Enti spirit being no bi ho e dade e obonsam. Na spirit ni bi ho e onyame. Wa ja se. Enti ne obonsam no ono ba so be wia waku no asadia so be fra wani ana obebo wani fra obebo wa refri o ye tai fi nyama na so kaya na ho to na on kaya wasa no pa no no adro no 2 awia 2 anyumene 2 na efere wakofa 6 aboso a ukukum hina. Wow. Papa enti sa sunsumu police ya na di nkrofo achi abribia ese wo mu niema tugu no eno so no esese ya so na ye wo kwan bia ye betimi abom pa ye yi wo mafiri ho ne ya pepapa e de aka ye o mpa ya wotumi bo o mpa ya wotumi bo se ye bom pa ye won hina bom pa ye me bom pa ye kire nyame o nyame ben o hwe o spirit be ne o nyame. It's a spirit being in the above one and a media my nominal spirit beings. You are some of ofri onyame ana. Ofri nyame. O we so ofri. Na de na obre. Send eno de wa maye hu ne se wo de befa wo jamu ansa. Oja bebu. Ansa. E na wo hwe nso oja na ofam no. E onyame na echefam. Se wo so be man so hwa emuro ye so ma. E ti san so hwe na emuro so e onyame. Nyame ne makwan ma san so hwe ne ba.
na o hwe no nyame na ma kwan se won fa nkofa satibie no sɛnea mema ho ne sɛ enti abrante a wakɔ ware a ne yire nyinse asɛe second one nso a otwa hwe second one ne behwe no nso sa oba ne nso no ade so a wode so a no otie esa so no bad luck di na chi nti onchi ama papa sa na member ma bebire nso bad luck di wachi onya ware wo mo behwe ni na obeja wo mu nyina efe last minute no bukania no okuta truck member papa beba nyo obeja wo mu nyina se bad luck spirit be di wachi nye papa chado na pam sa dom ni nyina ebe pam ade papa nyina fi hu na fi na di ne ye no mom na wani je na baba adenti na me hu ni se nyame de obo ye bia wo se eye o se ye yes na na to de bia na niema we nu nyina be free you se mu de ni ne munya ni mo spirit be amunya ni baba sa wo kasi ye nyina ye nipa dozo so ya da entamba ye nyina ye nipa enti de mimi nya ye na ye soronko se de wuwu nya ye no yes na onim onyo ba na me yo be ma nde pe enye pe ba ye nyina ye nipa obi ye tete na obi ye tete ebi ye obi so na obi nso ebi num susu bi ye ntian ndi ye nyina ye benya ne pe aya abofo no ne ye nya ne pe no maybe dey enye easy for you to get it sana obedience so enye easy for me to get and the most spirit being and I said me focus na me hwe me dey and to be so what they be yasensa ono so spirit being by witches and a wizard all the ghosts they are all spirit beings they are all angels they are all the sons of God okay and to the nya onya ni nti papa se spirit being bi di echi a ye betimi a chese me hu se na me put question se spirit being di echi na ye pemwa bi afri ni ho na saamwa no ono ntimi fa ma because ya me hu ne se ye wo ye angel of prosperity or angel of death angel of wealth enti sa bofo ni bi nyina kan ye ho enti se wo bofo na wonya ye na wo spirit being no onye obi o mesika na wo su pesika mprempre na ya desrede na abebompa ye na yetimi asasa no ana edi bi ba beka ho amana no ona obeko also if any one of you lack of wisdom mumu bi nyanyansa onko yankopon ho to na so hwe rade chikwan was of Jabez ne ma me wo no so di yaw ana me boa ana ba say rade mabre na fe di rade sisamedi otie Jabez no ohui oti say ne ma me wo no obre no ti so obreba Jabez ni obreba into obre or how amanie ti da bia ni ma me friend na Jabez no okai ni yaw mu no fa de wo ni ba no amen and the friend me who say sadi na di na che di ni nya what you say wo mudin wo ho bebre te betimi anya kakra asua afo ni bedodo ni oh say din bebre a wo de tututu nipa e wa sekere what you say e wa sekere enti no bregu ye ya obra wo mo tutu efe yo ebi na bedi akon brenya na meche odie yenu ni Jabez no sadi brenya no okay yo obra so no nya no enti no brenya obe bra nsa na wanya nti wanyi sadi no ye tumi eye onya di we ne to super sa spirit being atos and they did all yebia obebre ansa na je say di kra ye de to ni powers asi so nyina no our spirit beings say obi di na wo da to so na eyobi eno nti na wotimi fa nipa ne bibia fa ne niema wo ye nyina de ba be bowura ti sa na usuma wa bra bo ba be ye nti Christ Jesus is different from Christ. Until all say Jesus, needing the Jesus. And the Christ no etone so. Until ni send ya Christ no sana Jesus obon bra. Until bibia ye Kristo
Christ, the anointed one. No Yakupon didn't to me na man, no Yakupon bad. Ebe wura yes. The yes ne brabo na yeah. Christo. Okay. Amen. Amen. And this ebi amofie obi yare kotokro to me spirit being and the hand. Nti yare bi e obiara e spirit being. Ade biara abrabo bi obi abobia e spirit being. Ana ebi wo ho so a ne wo ho no wo mpa no akoto bi aka ho. Hey, I double. Oh, say obu ha na wo chiche no ade 10 mo ye nipa 10 no bi enya 4 a nkafu obenya bia na ebi benya bia na ebi nya bi Ebi nya bi. nti na je say wo nya bi date na wo nya bi nwa je obi dia akoka obi dia nti we ni benya mo nti obo hu so obi ayeye wo abuso ni ma nkafu ni sika nyina de na nwa je dia ma ba ko Na no sa no ya na busua ne hyeda tena se ne yi nipa se nipa we de ahohom ne kire mu onu ne betimi ahwe busua ne yi di amanana. yo sane won so wote Papa ne senke ba ne sanke o se ye kyane maako na nka busua no bi etimi nya bi. yo se sa no nya me chema obi abaako o che so bia te ebi no nya 10 ebi no nya 8 ebi no nya 5 ebi no nya 6 obi so nya 1 na 1 no wan fa ye adwuma so obeje di akomo bi to wa okuma ye den wo hwe wo tumi na no wode baye kuku na so ya to won baye kuku utumi ji obi eska na wode edu kuku num wa undi o neso na nkrofo ne bre na sa spirit beings na yesa na yesa spirit of poverty na man yesa na so ono so na adwuma o ye nya wonya no adwuma na obaye Papa abofo nsemi ne spirit beings yi de ya ye kyesene ne ewo eye atiefo ne ahwefo so say questions o mo de ama me no eno na me yi ne maako e kire wo mo no enti say ne ya ba bedru ne say spirit beings bia no ye hu ne say ebi wo busuam ebi wo ha ba bia obefa bia no spirit being no ena ma wo ye ne sese wo ye na say eba ne saade a se wo kwa akofo ka bibi timi ka kire o say enfo sa bibi ne nso e de ba de yes wo spirit be edi wachi se ni wotimi so hwe ma afu ka bi na akwhwe wontenu no sa bre no owai yo sa time no baako beka se fu baako se fu baako se fu se onam na no papa ene bone papa ene di wachi enti dia wo betie ni no ene be ya ma enti no oh time aso enti na ye tetefo no ye be ko ba bia ye bisa kwa bisa what you say ye bisa e say we no money the spirit beings one wo show wo be ma wo sign but wo nya wo be kan no wo meye nya wo be kan wo meye say wo semfro na kan ne tai be pai na wo so wo be ko dia wo be ja kwan no akọ enti wo mo na ye papa ne ye nhye wo ne ma bi hu ye kan ba akwanfo ne ye jai but de anya ne na hye wo sa na na yo se ebi ana wo ya ton na bribi hawo enti ya ton na bribi hawa spirit being fufuru by so ba no ba be hawo to want ton am another spirit being enti nia odi no se menko but nia ya ton wa ma no se ko into be pia wow papa sa abofo yi ne ya na ye wo edisunku bi ededa wo mo so ana se di ne de ya mfa ma you say abofobia wodidi na say onipa bia so onidi say na human beings obia wodi say na abofobia wodi die ntem bi sa ne sa abofo spirit beings no mo nya nipa nipa wodi dia say enya chenchena say o musu benya din ni bi you say din ni de ono nyankopon wa to om din dida so bia wo today ni so na me na bo on dia obeto dia no today obeto o mudi oh Adam no oto Adam dia na wanto ne dey so sa Adam ti sa Adam din no e na oka che Adam onso kra no me de nkai ni na ma onso to om din ti e woni Adam to din e na woni onyame to din ndi e woni Adam frɛ ni e woni onyame frɛ ndi so woni din anko onyame frɛ wa ho ma
Enti papa sa spirit beings yi se sofo bi bompa ye ma wo na bia yarefo ye de wakoma sofo sofo na bompa ya ma wa fe ohu ni se o respond sofo ni timika sa abofo na obeye dwuma na ba osofo na abofo no ye yaresafo no wa bebe sayade sa bre ni mu no spirit of a healing no na e ba be ye no ni mo bofo ko ofre sofo no yo so obofo no ba be sayade so abofo no so na nya abofo no na ye dwuma no sa abofo na ye nnwuma bebre na wa sore de yo awo de nyame aka cho mo so mo me ye pepepe nti se ho ne abonsam dan a efu na weba ho asore dan ni abonsam dan a den na che so abonsam dan osofo no yuso evil spirit a efu abofo be ne meba na che sa abofo mo so firi bonsam na eba yes wo so mbesa yare enti wo mo na ye fallen na fallen angels na yo mo yo wo mo a onyame apamo we have the difference between the fallen angels. They are the people of Satan. Okay. Fallen angels are the angels of Satan. Woman is Satan there with the Satan. But onyame ebo woman including the Satan. Amen. Amen. And this also for no free say ni angel nemra. Ono ebi anu akwajibi. Ebi anu nimbi. Ebi anu nyame amane bi. Ebi anu wubi. They no lim the spirit being or worship. All no spirit being me so there or worship. And the only spirit being or obo 5, 10, 26. Obe this will suffer so me angels 40, 80, 90 me will be there. No, and onyame nipa any angel 1 or 2 or no 3 no 4. Na mumu de na ya na yesen. Me so onyame nipa any angel because me 1, me 2, me 10, me 20. We will have God. That's the fullness of God, heaven and the earth. And the young guy say, "Yeah, more Michael, more Gabriel, more 4, more 7, more above 7. We will have the heaven and the earth." So, asofo ni bi nso chire ma wo mo ni abofo no na ye adwuma. Enti se ba ne sa na wo mo so asem a wo mo ka no. Wo chire mu sen. When you abofo na ye adwuma. So onyame ka ho a abofo na ka ho. And abofo no nso no, fallen angels, spirit beings no nso no. Woman so abofo enti ye wonia efi ehan ye wonia efi esum what you say enti ono so ba be ye onyame adwuma enti so be ye onyame adwuma dia o se ye onkrofo ho a okum so ye de onim so ye nyame adwuma enti okum so ka nyame adwuma ho na nka ho na papa na just wo spirit beings ne dia woni omo ye adwuma na wo gidie wo mu so omo boa wa kwani asa nyina mu se na anka me da mame na so ana onim so okrofo na mame na so na me na ndi ene e wodi o ma won saso na o ma na so ya no be ma won saso nipa ba ko na ye se adwuma na se onu nkwa na o mame na so onim so be mame sa ohume moja na me kolemba me tin na obi akutane dia and all the Maokasa. And the other now say, would 2030. Enti na obi hwe so obi sase senya sanache se yentimi nkan wo mu. Wo kokai onyamema. Onyame abofo. Wo kokai. Na wo na wo ni mo na kokai. Onyankopon abofo osoro ne fe wo kokai. Se wo ni mo. Wo kokai. Na betu aka. Enti no so kai no oyeda oyotrofo. Yankai ho. Na papa said ya na domutie wo no. Obi se mimisa wo se eni padua any spirit beings no wo mutimi hia mu no wo ma wo. Sa eba na omo be wo no no. Sa kwada no so be spirit being na se nipa saso no no so. Mo onyame shira. Father, we thank Holy Ghost take control. So he that is born of the spirit is spirit. He that is born of the flesh is flesh. Onipa ni onipa shia wo onipa. Amen. Amen. The spirit is shia wo spirit. Na we na kwa spirit ni nipa. Spirit ni nipa and some spirit ni nipa be shia no. As the sons of God no ba ni onipa be shia. One yes spirit wo da ni nipa. Till wo onipa. E be a giant anakim akesha tentemfo. O to remember kwa na esi etakurade na de wiase wo so
Amen. Amen. Utie. And the spirit in you be one wa nipa kindia. Just odane no hu nipa, odane no hu bi, ni wo betra. No no wow. Aliens aliens they are all part of the spirit beings. Your uncle be only spirit beings. And one dan wo hu nipa physical metamorphosis. They mortify themselves. So that's why we have metamorphosis powers. Amen. Amen. But don't you know? And what the magic nearby. It be straight right. Oh, I do obey say or the child, and now oh my uncle will be also say now the next. Usra na spirit be na bowra. Ntini obeka bia untifi bio. Enti se wuti fie bi mu anasa wo kwa sori na se de osofo beka bia na wo de akire wo se ehwe sa de anu so. Osofo wo so wiade o, otomuna o, on the guest ni da, o wia o yesel, na kwa untifi wa tuturu wa wia de da. Unu na si wa no ato. The spirit be e wa so no ato. When it was said ni girl ni muhu muti. Muni muso get we kasa wa so no. O kwa be sa ba. O so so funu yo true so funu yo papa o na wo di akire. Amen. Amen. Na papa sa wo kona akwasira nipa ne so a wudu na si won so ebebo awura. Wan kasa samato. Was wa mortify assassin in down. Or the assassin said two beings, I take two beings, spirit beings, and they take control of the whole church, the whole ground. And they draw your the spirit beings, assassin, shepherd. Yeah, the spirit beings, yeah, baby. And the Benuko to church will take a mass, no, the national. That spirit in the Okasa, I will say Nipan Ekasa, spirit being Ekasa. Watch it, wassail. And to say, yes, and Nahokwa. Spirit being bibri wa ebinum koto ebinum koje wo ye the mouth. What I say for boys, for girls, okopejuma obeye spirit being bi amaw na di wachi papa ne on fa wo jo nkura ohun obefa we so eyesan so on mass obeye adwuma obewia obebo fem obese obibiara oni mu do bibia hyanensa obese no okohu obema bi na obema no anyese wo ani je no wo di akoma papa na ekoyo enso no no eso bebu bukata because uton wache na benku ewura obu ha opewura fo no what you say obegel obotwa ba no ese do benya aduane enti anyese upe ohun na ene fo faso benya didi wo Sanya da wo de ende be fro sa sori wura ba. Lo so be ye wura be ye anu asu. Seka. Afani abane sadia na abofo ne nipa setena no eye bibibi o. No so sanya abrabo nti abrabo ye oku. Edi apere. Yo esum kutia han na han kutia esum because nya han ne ye no sum ne mpe. And then there's so many years in the high name, and there's so many so you are who high. Yeah. And then in that cabum, now the media brody, Debia light is so up, broadin any equosro, I'm so a chair and seneso. And they may do light, within 1 month in Asu. Hey, naturally, say, soon be an issue. Let us say, brody, a jabba, a yes soon. Lady Nasu. Also, can you see a and Tisana Coco Banso? Oh, here or show. And send a cocoa pie in Cusian. Oh, here or show, and a canyana near dear. It was not switching. Not just so beyond the shop, baby, and to be presumed a bit behind. And there was soon were 2 4. And the spirit beings, your woman, one more area and a whoop. They saw Nipa. Onipa de ewia na opie ko adwuma adisa wabeda emwa so de anajo na okọ adwuma ewia no wada enti spirit beings so wom kwan akoro bebre enti onyankopon akwan ene ne ekoso no eye ade a esese obi ehu se enye ye ne honam ne moja na nya enti honam ne moja eso spirit being eni wiemo tumfo so ye spirit being you mo tumfo no ono betu amewaro
Obewarewa and send obetuma waroma edimu no obefa papa so ma meso abusu ne bi so no aware. And the ono ware eye okra ne okra no na enyim na okra ne nyim a okra no so ti nipa duanum enti so okra ne nyim no ti nipa duanum a ina na benyim obo bo niafu ekoto obo so nyim ni kan so nyim enso na ntomago niama na egu de funu minimu obi a wanyem na aboso me nkuna so na ekoye si nsuo ni atwe egu what you say ena spirit being so ebi ensuo ebi epo ebi edua ebi popo everything that we see are spirit beings. Papa say obi hwe wa sabre ye bre na ye bia no ye pese ye di enkomo isi na so ye di sie so obi hwe wa obeka sensem a wo ka ne mu do wa ma ye hunu ne sese ye wa brabo we mu na so de na wo ka me hunu se ye papa prophet Dr. Bednego di a wo kan di eye korogin na ye mfa ye enkomo no ensi ema eye ahwefo. Glory be to God, Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Everybody here that was what do mujaniti. Amen. Amen. What we say? Yesu Christo oba wiase a oba bekono. O ka say swafo say one point train that Holy Ghost. What is that? A spirit being. And without spirit, you cannot do anything. Say not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. And the Yamisemu Kobakoka unkuku obeye juma no kroji no o spirit being. The spirit being yedi juma of Holy Spirit. Or your power. And you be or yourself or cassa on 1 year. Or not or church. What you say? Until SARS will be Holy Ghost, who take in what we are. Or no, onim fache. Media chel, onim. And onim said that what to pay. Onim said that what over your mind. Or your crudgy. Or your crudgy. Ongo didi banku oni akpere oni hwe ana onim senior before fa koye no what's so before you ono onim onye bone because onye hunam na waye bone. Yeah. Amen. Amen. But spirit being oye beye de oye bone. Yeah. Spirit being oye bonsam oye bone. Enti no udie no ena obedien enti obiara obetumi asayare no se eye sunsun bone eye spirit being eye say bone eye ade bone just okuta the Holy Spirit to so ye bone tia onyankopon ode be chew yeah uye tia bone tia Yesu a ode be chew na uye bone tia onkunku a on chew because I don't forgive obiara to in the Christianity must be very careful. Christianity is not by words, so the gospel is not by words. The kingdom of God is not by words, but by power. We are talking about power. So spirit being is power. And Jesus said, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. When he has called to he gave them power against unclean spirits. That's power past power. A spirit being past spirit being. To cast them out, to heal all manner of sickness. And the sinner, obi yare, otra, or any sickness that comes upon person, it's a spirit being. And the spirit being, which is stronger, powerful, holy, pure, greater, full of mercy, and blessed Lord of hosts, pray be in thy name. Holy Ghost, take control. Unless you get that spirit being, that power, which surpasses all powers. And the nurse of Ruffle, Omo the Holy Ghost. Udre. Obaya what? Opa question by because yam and family home. But then my Father who art in heaven, he knows the spirit will come to destroy you. Or no, or say both visible and invisible. And those is so near Obekum or Krana, Obekum Nipediana, Otumikum or Kra. Namon in Sronia Obekum Nipediana. Ontumi kum okra na mom suro nia obekum nipaduan asekum okra no and the Holy Ghost kill both visible and invisible okum nipaduan asekum okra no and the Holy Ghost otumikum evil spirit. Yeah. And then also the before put a to na me my power no kwa it can destroy both you and your spirit in. Wow.
We are talking about power. There's no power but God. Inshallah, Allahu Akbar. And then the Holy Ghost. The ruling Kudus. Kudus. Yes. Onu meti na nim obi ni hobio. Amen. Amen. Enti Yesu no na okuta sa Holy Ghost no. Upon all the prophets, upon everything, Jesus is a prophet. Jesus, the Son of Man. Before Christ, your Christ, the Son of God. And your Jesus, the Son of Man. So, what what Christ, you know, I say Jesus, so, Jesus, okuta, etinimu, ewonesu, baby, obi okuta, Christ, which is the Spirit of God, which is the Holy Spirit. What you say? And yes, when you bring na kasa, it is the Spirit. And the man here, no bekabia euja. Amen. No, no pen na what you are doing, man. And yes, you know, open on also the man. Amen. And yes, you know, Holy Ghost. Or some name evil spirit. And the soft will be compared spirit, be an evil spirit. Unfit. Or some will be say, and Holy Ghost, yeah, to be or people be moved, and will alter move, and will be able to, and I have an evil spirit. Amen. Amen. And then send your own mobisano, far 2 years in say, near Emma Yebre, one. For lack of knowledge. Why knowledge? For knowledge of God. Till we come to the knowledge of God, say, there's a certain spirit beings. Now spirit beings in our hope. Nipa yem fa ye ni ye de ehum onyame na boy ni ayehu ene ni ayehu me ni we si ehu ye hu ena wo ba ko ho a uhunu ena say na ya uhunu so osan wo another spirit being. The soul also controlled by another spirit being. And the soul too is a spirit being. You're not spirit beings in Unko. And dealing with that spirit being, a spirit being. Wow. Uber warrior a spirit being. Uber a spirit being. And dealing so maybe how a spirit being. And dealing the spirit being, there's a spirit being trouble you. Yeah. If you don't see, you don't know what you look a spirit being. What born a spirit being. And to be person how no yaribo a spirit being. You to be to Pedro, who could tear baby, who now see near far near the spirit being, as a whole near the 9 S's. We are there. And then we are talking about spirit being, spirit power, and the control, yes. And then my ye bre, ye niji, ye home, ye kone benina, and to be person how be or to make a spirit being be. Now baby, I could be already or did you wait how? And the fear be able spirit being it be a baby bosom more than I didn't and the Holy Ghost is only God. You open up. Holy Ghost no God and Kwa. I don't know. Yaba pansam ene ye de asie no na megide ye sen sam dodo na ena awura wasum a wonso pese obisa nsam na afi wo ka de wonim e de fa sa ensemi ho akwanya ne wo honom se comment section no asene bomode betwere gu honom na ye ntimi hwe emfa masa no ye wo honom a ye de ama oboko se ba ne si esua de a ne esua bibi nso ade afrim abre bia tenasia ye mysteries of mystery dwumade sunsum mu ehintasem ne adisem a ekoso wo mayi mu ya bra bom ye fie nsensem ne atrase ne ama obi ahu sede niema ekono ye ma wakwankyera obefa so na niema atimi akoyi e de ama e wo fie dwumade ya ekoso so ne papa edi nkomo ane number ene dase no bomode na frɛ no na onkyera wakwanya na wo so hu no kwan a obefa so ababepie mu e wo na so ye na watimi aboa wo afeni we hia me a mesre so be subscribe ya like ya share video yi e de ama me ma remfi so be bobel ne so se be ya upload bia to mu a obetumi anya bia hwe na wanya bi nso atie kama e de ama me just so hema e na meje so ha na me de wo esi